Vale. Under Brother Charles Kam. She ben ge ye. She me la ngai kon na wan. Ano la ba kon be look a Monday lesson. Ka Sabbath school. Ka jen quarter in yam di na me rai ke man nal kana pin. Chane chup ko lesson in di dien rai lesson nang wal diok. Lesson in di dien. A lesson me go along me chane ke lesson ko ngwan e pai kon jienten. Lesson in di dien raja ke wo de yen bil shet ka boy re war. De yen bil shet ka boy re war. Our memory text take a Philippians choka raw bus wal ngwan gan bus wal di Philippians choka raw bus wal ngwan kan wal di ba kwen kon bus wal ngwan cha larana chola de ngak dia la tilkom ke ngangnum ko bi yen til bel ke bia til ber lagat ko til gwar tiriao chet ka kwel rewa re jemi wan metilus kot metilus bia ngak dia liglat til kom til ngangnum ko bi yen til bel ke bia til ber lagat ko til gwar tiriao chet ka kwel rewa re rije wan metilus. Amen. Again, our memory text is a chop con cái chăng em này thế chứ nghi cái em là năng con cái Monday chet cái thà đan in one Monday lesson rồi cái boy rewa mimus bia yi cái boy rewa mimus go Philippians choka ra win chana kwenenen choka ra bas wal ngwan she la bia tidi ya liglat atil kom ko mecha jaga moran ta me ka wi ka mo komi wi ka gwori te da ngwan de kwen re du ke la bo logi min cha kami ki de le chup ko de yen te ga ngam dum bo la bo jogu mor ge jogu guru shejen ala bo lat me yet ke na mo tila ta lo ai me din me la te ten kia kwana lari jin kwar mi lat ka kuma ka cha kam order nyal ka nyen ta du na me dia wi promotion mi di long che de jak kuma la le ngak dial bi ko te ka ngang num go koru ke nyam ki bi le wo ba ko cha ku pot ko ku ino goro bi chu wo ka ran la bo te ga ngwan ta kweni dia we de bom long ano de yen te ga relationship ma go yen general mi la koru no mo cha kon jo xiang mat ka mi chet ka me chan nge ka lesson ngwan di ne dan mat lwa ko wa mi nong je to ga ka wo shiran je te ga mat ka ne yeshu kel mi ya te ga mat ye ne yeshu ka ne riet ka ko ma la ga je ya te ga mat ye ne yeshu ka ne riet ka wo che joyen wo chi te ga lus ka chi te ga nuk ka yeshu ka ne riet ka atil ngak num ka atil kom la mi jeli ga ral en wo rai ko de chane ko banang tin te do ngwan ne pe no ko te ne la bo te ga do kwor long rai loi do ngu de ken ye ne te ga unity because unity dan ke mat dan ke yeshu ke ne riet ke wa mat mo mat mal ka me jo koro dan to kon re mal ka re mat ka me chet ka mo tel me diu kon re ke min cha kon chalten me chane te ke mat me chet ke na mo me te kon ke lus ko ba kon ju muy ke lus ke riet ko riet to joy ken go no kon ke chene ke ta dien te lo kon ke de woiten te le chang me je me gui kon re yesu mo ron go de ger ko nye no mo nya la no kom ko no ngak no mo ko go me te ke me twili re ke min chai cholten te ke me gui chi mo fair re ke min chai cholten but me no kon riet ko ke yesu ke le go e fair ke just Kitil murung ko de roda gerede, and then chana take a communion, chana take a unity. We are living in harmony.
la bu tu kon ga chiang kel re mal ka re kwaran ni Yeshu ka ne riet ka ku Yeshu poinde a goy ka chiang chung ni me chan te ga jen mat mal ka no mo ka cha kon mat ka je kel me kon bo bi kon te ga chiang chung ni me chet ka chiang chung ni de me kon bo ban te ga mal me chet ka mal in te ga je me kon bo ban chu riau re wa en wol ka kon boy ko shi Yeshu ra lar di di che we en jen ngan boy wa but ko cha kon madare boy ka mi la boy wa me kon bo ban bil la boy en jen lat pol no mo but the ngut ken kon bil la boy ban yik te ka mat ke Yeshu ka ne riet ka ko ba kon kulo madare boy ka ne re chieng chung ne ban re mos ban muz wa me kulo ben riau ka chang boy min cha kon wo maten en jen cha kon chal tin no mo but ka dong de ko dan chi to but why do we have to be the light of this world ngu gur kot kon ga jamo en ode kon a boy wa me ko che jo yi mu ngu cha o ku pel ta de re mos ko nyi ne goro wa ngu bi ki king no kon la boy re mos wa me chi Paul kon jogo nin ka chapter ka jen chapter 2 ka jen ka Philippians show ka ro bas world di mo kwen kon e nyok cha kon jogo de kon kula tede de kon kula riaw bas world di cha lare ka go bi yen til bel ka bia til dwer alagat ko til war ti riaw chet ka kwel re wa me re rika mi won mi tilus laba owe moose go to boy rete lat Paul go ma gur kudo be ben use la patari ni ke ben use la meat mi mere no moose tre wa mo a question in cha post ko kona tama go je and ode could you use la boy re wa mogi je and ode could you use la boy re wa cha kon kam example mago ko dong de ko dan ti kama mogi je puch ko go je and obi ko de jak la boy re wa mi moose what can I do kede riet ko do gor ko do mo de la de di ko de nang re wa mi moose la boy cha kon kam example ka lesson ga dan le example cha kam kon ego meti nyuro re rak mete ke lampos ke te karab la boy karab ko no mo ne ni re rak ko nyen boy ntie ke ji la ria o boy la boy nyal en ko de chak chet ko kwel ga pai chi kon ka long ga gwe ko tie kon ka boy mi ji tie ko kon la boy en chi ran lat la George che boy ne jena long ko mi chi gwiji wang karab ka me te dwe lu ke me tarar kule chong kude la ne ni je o dine boy de long ko boy pas ke dine boy de long ko kwel den kong de ne ni al ko chi kwel bo changa joy din chi ko long ne ne changa ni pai ba cha la George long ko tire boy ka mi je chup ten a kon kama example there was a time tega gwaz mi cha goro ko ne ka gwaz la cheng ka Malaysia che boy ma shala aurora di o tuli chot ka tung no ra la che de ka meet in dan dung do la chong e long dong me de ran look up ka to America shala Northern Lights ka British shala aurora la vo boy mi la ria wa long ka la tega biel to good ka la tega biel to good la po no mo ne che go long no chaw go long way de che ne long ka TV ni ke video dong wan go ro de wan en ka wang de but yen cha la to ka meet earth ka che to ka south la to ka north along ko can get magnetic field la Georgia long ka north la Georgia go along cha wan ka Arctic like places like Alaska but che work a wrong time get summer kan long ken
mấy chế với luôn như dọc chả với cái Nebraska bị cái joy yo đúng đồ gu rồi bị ran gì này rạc biểu quỷ bị wanna rar so chúa gạt cái là gì tụi biel chúa này gì anh wanna rar bên này boy karab ni tin rai si thì cái bên này cái pin cô đê này boy mà wanna quá thì chỉ này chụp tin in chi boy si thì ni chân năn but trong một lá cái nó bị giết thì cái special equipment mấy chết cái telescope mình biết là quỷ này giờ năn khả năng nó có bao liệp cô chán go rồi bởi cái special equipment go rồi bởi nên có quăng đó cô mới quay cái special equipment để để chết cái mới quay này cái TV so chú này rồi đi mà này wala mà ngôn lòi đó go rồi đây là waka Norway cái đây là waka Alaska cái winter cô đây tin chal cái aurora đây cái làวันcái Northern Lights but they go chaga la kwa focus ta la take weather ba la no it be joy cái changa mà cái pai này mà đây có plan ahead. So it is an event mala tuong again. Example mo kama ja kon ko chu ne gien chu ne wana rar ka city. Ko de ne gula take a chance to see that light. Example kam ko kon gwa ma. Nyo ko ne kon go tin la ran ke. La kum ken nyin ko wa. Chente ma chane la ni mi chiro de tie ka boy city ka. Chi boy in chu kun ya le lat chất cái thằng thì quên cái thằng thì bay chỉ gọi điện chỉ luôn cái nên có thể cái boy mới thi cái chỉ mới riau wang du có chỉ boy đồng mi che bên này một lượt cái quá mà ở đi á cái boy này tin dia lên trả lại đàn chất cái ai chất cái charnas đúng đâu boy là boy có chất cái God moral ideas chất cái char có alapo boy đi chira na la de me chất cái nghi ni nas nên là nghi cái nó con cái but boy mi chất cái boy quelli cái char cái boy mi chất cái boy pass wa jen ne chất cái nghi nó quật chả con cái jo cái đi hả mua có ra đàn chia cái boy way mon mua có đàn chia cái nghi nó way mon then bi nghi nó quật bi cái riau wan đàn bi cái badre chari con be chete lo quật be chete le mi kur quật de karan be chete quật con quỷ cái tin dia la let con ko cha no đàn chia ko walong chia ran ko hậu mặt con ko hậu ba chia đàn ko quật no con mặt ko quật ala ba conform to God ba ne take mat re mal ka in harmony ko quật ke mi cha no đàn chia mi cha no đàn non ko hậu cha ne janen ne mene dong en jene chol ko konti no ba mene entam ko den ro dan wo ko ho den ben te ke tie ko ko chet ke min mi la go ro bi boy kwelle kon te mo kwana la ran patari en nurun chung ge ka de ka gwa den tie yen la era me pai dak boy de long but mi chi we wi je na no ni ro du boy pas en yen ta la rep goy de na ro long gwa den chi mu ro de rep but boy lamber ke min chunga kudemenan mi chiro do non ke je wonne jen ke mi tel ne jen ino no bo mo wane action mo wane kwanye jen kon ko wo kon ko then bi boy wa bo we ke mi jen ke bi boy ko bo we ke mi ria wa go ko chu kon de mi ria ure wa mo muz enimi chana dan wo mat ko boy ria muz wa ko boy ria muz wa e Jesus kaneriet ke jen gwazin cha kon chalten ka dong de ko dan ti ban go ka kon me ching kon re wa muz me ban nan ko lo wi tiniti ko ngot kon re de cha kon jo ko ching kon re wa pat a kon cha ria wa ban ria no like we will not be conformed to this world. Chi Paul kon jog, do not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind. Ala wachang ching ko re ko antema rong bo en wode ko de ro cher kon de ka ger de chanda de ja ger de kon ja ko nan kon go chang ching ko re de ko de ne te ga tie ko chang wi kon ko de nan cha kon le ne jobo en obi ayik ching la ne tel bel
Chimu kwen konen. But ngumu nyu the hotel libya cheng la ne hotel balo. Ray ne to jidwere to chet Ray dur go michiro da chikoro dan longa kaf chong ko bana dwer. Ko ngode jo Bible kon ko bia kula yawo ko bia kula joya la boy. Bia yik cheng la ne hotel bal. Til bal me wa term cha use chere term cha use me nan gara me chal ka job. Job yu kot wen jeng ni ti. Eno jini chila dena job chek. Ramin til bal. Til bal dero lo no til durka ke ngumo lodomo. Awari de cha la ren go bia yik ching la ne til bal lod no go bia yik ching la ne koi to harmless. Til gwar cha la til gwaranen. Til mi jeg ma la diana. Alabo riede me ba awalo de ne wi bia ching la ne te we. The karo dun dal tuwa gin chwal ka o. Wajen lude netil mani ka ngwani. Namu matchiang wa ka na chiang ko ta kel. You have to be pure. You have to be set apart. But dungu mo lud matchiang wa ka na chiang ko to. Na me ram ga kareo ram chung kareo. Ka mo kulang te ko du nang ro. But chakon chonra to make a choice of living, to distance ourselves from the world and be joined with Christ and His Word. Ngo de koro dan nan ko pa kon kula mat ke Jesus ka ne riet ke. Ti kon gwa tang rewu ti mat ke. Ti Yesu ja ka jo ke Matthew chogo wal bas wal ba ke la ne ja kwena kon. Che riet ma go along mi chet ke malat Paul ma. Che lat kon. Matthew chapter 10 verse 16. Chalarne. Kern jaka yagarar, chet ke dit torom, re jung ni nyapech. Dit torom da kwai, re leni, te baj te chol ke jung nyapech, ke wolf. Kayu no, I was kun te chunga, chet ka tol. Na me lot ka na pel. A changa na mo ke yenda kwai, re ke neni te de jile ke te ke ryop to. Ba yiga ne te pel. Ko chiramin jak yagarar che dor. Padungu mo lut pel mo ke nyam. Chi Paul, chi Bible chi Jews cha ga yo no pelun ni ba ngai ni ye ji wa dia la ke ye ne pel long. Cha ga yo ga lusdun ka nokdun ka bai ko. Mu we bai ko bo no ka dia los. Ala bai gwi ji we mo dia lan ken ye ne tin pel na ken. Ju ye shu na da mo ko ye ne pu chet ka ta ante ka rom. Re jung ni nya pe. Dung de o bia yik pel. What kun be dik tik chung chene ka Paul. Bia yik take a pel. Ego bia yik take obedience in the word of God, because that's where your wisdom is. Ka kwaje chet ka gong ni. Term cha la ka kwaje chet ka gong ni me term cha ka innocent like dove. Tang version ni cha la bia yiga harmless. Mo harmless. Emi te la guarme de kami. Chede nak chede lele emo koch. But kwaji chi Yesu na Charles ne chi kwai dora. Ngai kon da mo. Chi kwai dora. Ego tell me be arm, but that does not mean you are not smart. That does not mean you are not wise. And all la ke be yi ga ne to caution ta me. Chi o la ke no be kwa dor. Chi ne cha Charles te ja ga chora e pe la ke na kwai. Bom di entere coach ka di na ta magana pali na lariat ko. Jen gwa chi Yesu na chalta. Chi ka jo bia ji ga ne kwai de chen ka ngu de chen ka gu. Paul ka jirom chuko wal bakel che riat cha la re Yesu che nyoke rep. Paul ka jirom Romans chapter 16 verse 19 cha la ne. 16 verse 19 cha we
Chewe chine dial lusdun ka tok to go ka kwi Yeshu ling. So the chine dial lusdun ka tok to go ka kwi Yeshu ling. Ka kwi mo tes loid ka ye. Ka gore go bia pel ka kwi ka mi go ka shware ti jek let. Paul ka other version ka tok ling li ni shia la no di ha bia pel bia wise ka kwi ka ma go. Mlo nu shia ma go ba pel dos. You quick bia pel long go bia ma go bia nga ye ma go and do it. Dung do bia yi ka nei te in nonsense ka lat jeng ni. Ara mi nonsense ka lat jeng ni. La bo che me je gor. Gwa tin je gun ti ka min gur ka nei de cha de je la chai ba je ka guilty. But gwa tin gur ka nei de lat ka go ye kan ba je ka guilty. Because he's wise. Yen gwa tin chi Paul na chol tin. Ka cha kon dial chol tin. Ante me lose dan ka riet ko ma de kon ka Jesus. Min la boy ba ne chu cheng. La boy ko cha kon mat ka boy. Ba ne chu riau rei mos. Min dong cha ti no kon ko go ngu pen ju wa ka boy yo. Ngu pen ju wa ka boy yo. Min pen ju wa ka boy la dung ko. E go ti ka boy ma dong ma la boy go. Mi ti ka ji. Che min chan lat min nan ku city ni. But boy wa ka ji ka ngu ni ka ngi ni go ka cher go. Che te wa cha kon ti ka ngu ni ku ji ka ling to. Ajila de me wala mi chi Facebook en jo ko ne me ko ra. Mi chi Facebook ki gwi ka gwi ji no ko re te twok tin. Ala wala nge ni lo du be kan ra be dit be ni no. Ko la nang ji re ko ro mo ken lu. But when you spend your week in your Bible reading and studying the words of God, you find yourself closer and getting closer to God. Kami chi gwi ne music ni ga ne te la jel ju de te kon. Den cha lu ba ni ken right ping. Many jin ba ko kor ko men ken la gwi ni chang der ka tyang ka war. It will not take you che ba nang na pai kel ma ken lu ba ru ken ye yol pin bo. Ma ken te du yel gan yel na la yel gan te ken kan bo. Because you are what you see and listen to. Min gwi ji kan mi lingi la ge re ji ka gwa ma tot. But me chana cher kon lat ke nyin cheng ro nyal. Be cher kon ga ne shan dan bo be ti ga cheng ro nyal. E wa chwana ba dwal ko go bana dan lei re wa me bana dan non ke jen o me til push atel dwal a chango ne diala la jel kel ji kel ban go tieng no ro du ko chui bu gwi ye bwar ke me je ke ji eno de ro non ke je cha kon ku le ti ke ti yin jog den eno e pekte ke du mi ngadien ti ko go longo re te ko du mi che ko gwi yan wale me ko ne de gwi video gwi ling ro je me enta me ngu gwi ji re te ko du ti ko go longo wa mo gwi ji ti ko go longo rungen wo de ye ra re te ko du de wo cha we ngong ni jo wo je ko nyen ne pen ji wa ko pal merel go ro kun me do rar kwa din cha ga ji lo ta loi re ri ni ku gwa din tin chu me ko tin guru bine wo ko mus bine nang ko bai ko de ne kul bar yaw re wa me ji tiang ko mus kwa din lang ko ji an wo lo ko re nyun ko da min di lo da ko de ne ro chi ke ji ka tot au ka jor kwa din lo ko en o ba ko mat ko bai in la jin yene riet ko de ne wi mon kul mer ka jen bai in chila reida ala ko ke ji ka mal be bango dal se ko ga chodu chur ka dum la kwara amen.